Kaninyong tanan? Medyo ngit-ngit diya sa luyo. Dili ko makita ang inyong naong nga naga-smile mo. Pero magtuo lang mo nga naga-smile ako sa inyo behind the face mask. O gasalig ako nga kamo naga-smile po. Correct? Sige, para mas klaro nga makita niyo akong smile, no? So, baka hindi gugma. Una sa tanan, ang obispo mangayo pasaylo. Maayo man ang magbaliskad bitaw ang proseso. Usahay kamo ga ang iyo patawad sa mahal nga Dios through confession karon ang obispo naman mangayo patawad. Sorry kaayo that I was delayed one day. Siguro gi-explain sang atuhang parish priest nga naka-schedule man mi dapat yesterday pero kulang lang ming duha sa communication gap. Nasabtan ninyo? Do ako lang nag-joke, no? Meaning, ang communication naman bitaw daw, dili lang nagkon. But anyway, karong gabi, first time ko din sa inyong parokya. Happy jud ko to be with you here. Happy man mo? Happy. Okay, do ako lang happy, no? So, mga hindi ko maigsoon kay Kristo, mao ka na, no? So, sorry lang nga kanang kwan na uwaw jud ko, no? Nahuya ko sa inyo, no? Kasi Ilonggo pa, no? Kay na late kid ko. Kamo na lang magsabot, no? Although sa among lingwahe lain ang meaning pero kamo na lang magpatawad, no? Okay, dito na napag mga hindi gugma. Kinsa ang gitawag naton kung kita makuyawan o mahadlukan instinctively? Kinsa? Okay, pati ang parish priest gatubag mama, si nanay, ang inahan. That is very true. Instinctively, without thinking, instinct naton mo singgit, nay. Para tabangan kita. Dili ba? Instinct sang usa ka bata, klaro kayo. When we become adults, makuyawan kita sa may kilat, madalinas ka, mahulog ka, o naay sakyanan, o naay iro bitaw, o naapod ungo, nay, musinggit kita, no? Even in Tagalog, nako po, no? Kanang bitaw gulpi bitaw nga explosion pagbuto, it's a shortcut for nanay ko po. So mga hinigog maigsoon kay Kristo, it is instinctual that during moments of peril, fear, and sickness, we turn to the one who will give the remedy, ang atuhang inahan, Virgen, delos, Remedios. In fact, na teacher, nagingon siya sa English, unsa ang tambal sa ato ang mga sakit o kakuyaw starts with letter M. Ang bata nga bibo nagtubag medical. Pero of course, kay Mother's Day man, ang tubag dapat mother, inahan. Karong gabi, sa atong pagpaminaw sa Ebanghelyo, kanang annunciation, sudlan nato kanang eksperyensya ni Mama Mary. Ngano man siya sumbanan sa atong Kristiyanong kinabuhi. Especially as we deal sa kining phenomenon gitawag nga kakuyaw or fear in our lives. Kanang annunciation, the first joyful mystery, iampo nato na pilmi, pero most often, dili naton makita, we think daw ka easy lang mag-yes si Mama Mary. Rather, it was a revolutionary yes coming from the heart of a young woman. Karon nasinati niya, dili lamang simple lang nga pagtubag dayon, yes Lord, pero naay tulo kakahadlok. Gitawag natong fear of responsibility. Second, the fear of impossibility. Third, the fear of losing control. Okay, one by one nato sila, no? First, kanang kahadlok sang burden of responsibility. Imagine, out of nowhere, a strange being, the angel, disturbs your daily routine and then tells you, "Yehey! You have won the grand prize. Championship jud. Ikaw na ang gipili sang mahal nga Dios nga magiinahan sang anak sang Dios." I am sure si Mama Mary felt fear and apprehension. Klaro kini kayo because nag-ingon ang anghel,
ayaw kahadlok Maria. Obviously, nakita sa anghel agihadlukan ang atong inahan Mama Mary. Karon may nahulog nga tiki. Ang sama na tiki man na sa part na sang sermon, no? Kanang is that also tiki sa Cebuano? Tiki pod. Gusto niya man maminaw. Salamat sa Diyos. Pati tiki din sa parokya niyo. Gusto maminaw. Excuse me. Okay. Very good. Sagrado ka to nga tiki. No? Karon, wala siya na kuyawan. Fear of the burden of responsibility. Siguro swirling sa una-una ni Mama Mira, mao kining mga paminsaron. How can this happen to a poor girl like her? She belonged to the Anawim, poorest of the poor, living at the fringes, dili bitaw sosyal, kundi kabus. She's thinking, paano nga naman ako? Ikaduha, paano na ang akong beloved na si Joseph? Why? She is betrothed. Karon kung magbabdo siya, nga wala pa sila living together in marriage, imagine how it can possibly hurt Joseph. Ikatulo, she was scared. Makaya niya kining responsibility to become a mother of the Savior. So, she was scared. Nakuyawan jud siya nga ang anghel had to reassure her, ayaw kahadlok Maria. Unsa ang assurance gihatag sa anghel? The Lord is with you. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. So kini importante kaayo nga masabtan naton. Ang assurance, you are blessed among women, you are graced, the Lord is with you. So kung makuyawan ka, tandaan mo lang, the Lord is with you, and that will change everything. Ikaduha nga kakuyaw, the fear of impossibility. The impossibility of conception, pagpanganak. She had no physical relations, so it is understandable that Mary was confused. How can this happen? Unsaon natabo niini? She herself blurted out the question, how can this be, since I do not know man? Now, know in biblical language means physical, conjugal intimacy. Kakana nagabunga sang bag-o nga offspring or anak. So, unsa ang tubag sang anghel? Kining na-confuse si Mama Mary about this impossible thing nga wala. Paano na siya matabo? Mahitabo, bitaw. Ang tubag sa anghel, the Holy Spirit will overshadow you. Kini dili strange sa panahon ni Kristo, kay naay tulo ka partners sa pagpanganak. Ang father, amahan, ikaduha ang mother, ang inahan, ikatulo ang Espiritu Santo. Pero kining kaso, kining sitwasyon, only her and the Holy Spirit. So this is very important nga sa iyang kahadlok sa impossible, ang tubag sa anghel, with the power of the Holy Spirit, nothing is impossible with God. In fact, ang following verses, ang pruweba, mao nga si Elizabeth, nga iyang cousin, even though barren o tiguang na, nagburos pa na, became pregnant, finally, to give birth later on. Ang ingon sa Ebanghelyo, nothing is impossible with God. Ikatulo, kahadlok, mao ang kahadlok sang losing control. I was educated by one woman, kaya I thought, wow, cute lang, lami lang kung maging inahan ka. Tinuod na, the woman feels it's very fulfilling. Pero naay jud gali nga other side katong struggle bitaw. One woman shared with me that when you become a mother, your life radically turns upside down. Before you are the center of the attention, karon si baby na ang center of attention, of your attention and even your husband's. So for some women, kini psychologically proven, suffered postpartum depression.
Pasayloan nyo lang ako, medyo technical siya. Pero kana bang nga pagkahuman sa papanganak, ang iyang sitwasyon na ay depresyon kay because wala na siyang control sa iyang kinabuhi. Sample, from losing control sa imuhang body, from being before sexy slim to sexy butanding. Di ba kung magmabdos ka, no? Please, sa mga inahan din, I'm sure masabtan nyo kini mas maayo. Losing control of your emotions. Karon, happy ka, unya, kalagot ka na, ay imong bana, dili na ka mao, kung unsang katabo sa imuha. Ganahan ka kanon kini, balot, siupaw, unsa na lang ang kanon nimo, no? Emotional fluctuations, you have no control because of hormonal changes, because you are pregnant. Ug above all, losing control of what you usually do as a single person. Kanang isa ka inahan, ingon sa ko siya, lisod kaayo, maglihok bitaw, even magtulog, you have to adjust for the baby. Kay, you have to be concerned about the baby. So, ang sentro, dili na imo gusto, kundi kining tiny miracle who is sometimes a tiny, messy creature called human baby nga imong anak. The only assurance sa kining fear of losing control was that the angel told Mary, ang imong anak, believe it or not, even though human siya, is also the Son of God. Mangin manluluwas sang tibuok kalibutan. So mga hinigugma, sa atong pagpaminaw sa maayong balita, dapat dili kita bitaw bulag nga si Mama Mary, like you and like me, nakasinati pod sang kakuyaw. Kay daghang beses when we think about the Annunciation, wow, nag-say yes si Mama Mary, paspas lang. No, she struggled. Mao kini ang rason nga gitawag naton siya Virgen de los Remedios, because she can offer remedy, answer, and healing to our lives, because precisely during fear, she also underwent this and she wrestled with this. Na baby karon nga naga-agree sa ako, future members ang choir naton og salmista, no? Karon, mga hinigugma, yes. Last paragraph. Okay? So kung mag-ingon ko last paragraph, mauna ng signal kapag mata na mo. Okay, conclusion na. Sa kanang kahadlok sa burden of responsibility, sa tinuod lang, pag naay responsibilidad, ganahan ka magdiretsyo dayon dawat? Uy, sa human tendency, we run away from responsibility. No, I can remember sa seminaryo bitaw, sa ako high school, pag mag-assignment na sa house cleaning, daghan naga-volunteer sa refectory sa mga pari o refectory. Kaya nga naman, may sobra nga pagkaon. Pero wala jud mag-volunteer sa Casillas. Kay daghan nga mabilin nga UFO, unidentified floating objects. Dili flying, floating on the water. Kana bitaw, the burden of cleaning something that is smelly, dirty, o may UFO pa, imo na lang na responsibilidad. Dili na nakuha. Dito lang ko sa mas dali bitaw. So, normally, we move away because we are afraid of responsibility. Ikaduha, the fear of impossibility. Again, the usual human tendency, we choose the familiar, the convenient, kanang understandable bitaw. And we would like to avoid the unknown. So kini, pwede lang kanang masabtan nato. Pag dili jud ngani makuyawan kita, lisod ka na. So dili na lang kita. For Mama Mary, na sinati niya, this is impossible, humanly speaking. Okay. And finally, kining the greatest fear, kikabig ko kining the greatest fear of losing control is a no-no. Ngano man,
Tanan kitang tao, we want to be in charge. Kaya kung in control ka, dili ka makuyawan. Because you know the circumstances. Hawak mo ang sirkumstansya. So dili ka makuyawan. Kaya in charge ka. Kung dili ka in charge, uy, lisod kaayo. Daghang problema na posible mabuto o ma-encounter later on. In all of this, kining tulo ka kahadlok, unsa ang tubag sa atuhang inahan? Maria, ang iyang tubag, fiat mihi voluntas tuam. Latin kana nga ang simple translation, I accept and yield to all your plans, O God. Kini dapat yun nato masabtan nga kining annunciation is a revolutionary yes of Mama Mary despite the fears because she fell in love with God. It's a choice not of coercion, na napilitan lang siya, but rather a choice freely given in the name of love. That is why if you ask him, Mama Mary is a brave and courageous woman. Mao kini ang iyang gi-offer kanatong tanan. Kung makuyawan kita sang responsibility, ang iya gi-offer sa atuhang example kaisog with the conviction nga inubanan kita sang mahal nga Dios. Dili ba kung may kauban kita, we feel, braver and stronger. Kita bilang Kristiyano, here I can see most of you, more than 50%, young generation, no? And I'm so happy to see you serving the Lord here on your church. Think of this. During moments that you are afraid to go forward and carry responsibility, kanang pagtuon, kanang buhaton sa parokya o sa inyong balay, remember God is with you. If you have that conviction, then you become courageous as you face the fear. Ikaduha, kung moabot sa atong kinabuhi kanang fear of the impossibility, then ang tubag o ang gipili ni Maria mao ang conviction that we are spirit-filled. Kung i-overshadow sang Espiritu Santo ang atuang kinabuhi, na kitay inspirasyon, na kitay paglaom. Karon, pandemya, paano na lang ang futuro nato? Unsa na ang atong buhaton? Daghang depression bitaw o despair? Ingon nila, despair is the favorite gayuma ni taning. Nga i-offer ka natong tanan. Kaya kung ma-depress kita, wala na. Sa mao kining sitwasyon, ang matong inahan, ang remedy sang despair, paglaom sa gasa ug mabuhat sang Espiritu Santo. And finally, kining kahadlok sa losing control, amazingly, when Mama Mary gave her yes, she gave the prayer, your will be done. Iyahang giusab ang ancient tendency, your will be changed according to mine. Na-notice ninyo? Dong, asa ka nagikan? O effective kayo, mag-ampo dito sa sarayin o sa simbahan nga mao kini. Ngano man, kay tanan ko gihangyo, gitubag sang Dios, okay gayud. So diha na lang ko. Pero ang prayer bitaw, dili kanang that we will change the mind of God, but rather your will be done. When Mama Mary surrendered her life, she found fullness of joy and freedom. So in the fear of losing control, pagsalig sa plano sang mahal nga Diyos that God knows best to give you blessings and happiness and fullness of joy in life. Mga hinigugma, last sentence na, basi nagapaminsan mo, Bishop, kina pa itong konklusyon. Kano saan na matapos, mauna ni. Mga hinigugma, kung mutawag kita instinctively kay Maria during moments of fear, it's not only instinctual by nature, sa bata, but instinctual by faith. Ngano man, siya inahan, offering us remedy during moments of fear. Ang atuhang Virgen, delos, Remedios. In all our fears, may Mama Mary, by her example, teach us kanang courage because God is with us. Number 2, hope because the Spirit will work miracles. O third, kinang gitawag natong fullness
of faith leading to fullness of joy. Dinhi sa ato ang parokya, kaninyong tanan, hinautunta si Maria ang atong sumbanan. Ang atong Virgen de los Remedios will be our inspiration as we overcome our fears. So help us, God. Okay, natulog na tong tiki, so okay na.